Životinje savane. Iako savana deluje suvo, njene reke i močvare su najvažniji izvor života. Voda ovde znači opstanak i služi kao dom opasnim i zanimljivim bićima koja su se savršeno prilagodila životu između reke i obale. Nilski konj, gigantski biljoj, većinu dana provodi u vodi štiteći svoju debelu kožu od sunca. On je skoro isključivo biljoj koji se hrani travom, ali u retkim teškim trenucima naučnici su zabeležili da može pojesti i meso, verovatno tražeći minerale. Prava opasnost leži u ekstremnoj teritorijalnosti. Iako ne lovi, nilski konj je opasna savanska životinja za ljude. Brani svoj rečni pojas ogromnim očnjacima i uprkos kratkim nogama na kopnu može da trči brže od čoveka. Pored njega, u savanskim vodama dominira nilski krokodil. Iako u tim područjima ima i drugih manjih vrsta krokodila, on je jedini veliki pravi predator u rekama i močvarama savane. Krokodili su savršeni grabljivci zasede koji čekaju sa očima i nozdrvama tik iznad površine vode. Ako reka ili bara presuše, krokodili se ukopavaju duboko u blatu i ulaze u stanje mirovanja i estivaciju. Ovako oni mogu da čekaju mesecima, će se kiša vrati i probudi ih. Pored velikih zveri, u vodi savane žive i fascinantni reptili poput nilskog monitor guštera. Oni su izuzetni plivači i često love ribe i jaja u plićaku, a poznati su po svojoj inteligenciji i brzini. Poput krokodila i ovim gušterima zubi neprestano rastu. Dobijaju potpuno novi zub u proseku na svaka 3 do 4 meseca, što je ključno za njihovu ishranu. Vodene oaze su dom i za mnoštvo ptica, kao što su elegantne čaplje i moćne rode koje pretražuju obale. Karakteristična je afrička kašičarka, koja kljunom u obliku kašike pretražuje plitku vodu u potrazi za hranom. A tu je ptica čekićar, poznata je kao hamerkop, koja je izuzetna po tome što gradi masivna kupolasta gnezda i ima veoma jedinstveni prepoznatljiv oblik glave. Ptice su ključne jer čiste vodeni svet jedući male ribe i insekte, čime pomažu održavanju zdrave ravnoteže ekosistema.